Right no bichi chotungata pa mwingi cha Huduma Center ni cheregeri kororo ntere cha kadwana munikenda kuni area anturugendo rowita kurane ndi kwethira bakyura ke motungata ya kithirikari bisaba manto ya motungata ibakinyete ntere una kwaya na wirane bwakureikia ngwenyu makaita kate kurayonto barakinya bwithirite bokyara kone mubunge wagisio kyo bunge kyatuke gamba ng'ombe urakwanda manite na mabisaba. Kwa kila kaunti kuna huduma moja. Nairobi ina huduma 5 na Kajiado ina huduma 2. Hiyo inaleta total of 52. Lakini mpango ambao uko ni kwamba huduma zinatakana zifikie wananchi katika viwango zote. Na hiyo ndio mojawapo ya kwa nini tuko hapa leo. Antu makithia kwa commissioner ni makwaga service nyingi, ni tukwenda antu mabote gosha ibandea, tukwenda antu mabote gosha birth certificate, death certificate na mauntu mengi mamaruthago thiini wa Huduma Center. Na nitwambirie gutuma huduma tuli CDF na nimenda gucokeria antu mahuduma nkatho nontu umuthi ni maumire Nairobi masha na mbuge magutunenkera maoni na into iria nini ibati kuongerwa kenda tubota kurugura Huduma Center eno na tuli CDF tukendelea guceria mbia nini ira ikwendeka kenda tubota kurutha recommendations ira cianenkanirwo umuthi kenda turugura huduma ya Kathwana. Tauni ino yete ya Kathwana itigatuika headquarter na itigatuika operation nontu abura tukwaria turi mitandaoni kana bu tukwaria tongoria turi tumemeni. Tauni ino igatuika operation nontu into ira tukareta ku